Yada say yen sign more kwa baby Adom TV bedroom jumedi so ye ma ye nyina ye ho afishi apa fisa se ne nyina ye tiase na nkwane ahoden wo ho na obia akoma bisade na Awurade guso no wo ye ma ye maako se be be na me no so nti ye be nyina che na adwendwene kubi anoden pressure na anoden but se Awurade wu ye na ne nansa so sori ye pressure bi anka dem tini nyina kwachire no a wo sore ye ne de e nkunim different ye na ade a chiwu ka kire Awurade se me da se so wabo me nkunim abutire ye kansa mpama ye ho a bibia be ye kama bibia be ye fine and then so de me ne JP Jordan Bismarck akwasisia e na ejina hanti JP Jordan e mo achen mejoso ame mo official panso afin kometu ye nyina na afisa se na o kwa no wakra pani so ne pani ne e wa afiam no beko menka se meko enye JP ho kura no die nti eno Friday no enhu aha no na make ende enye ona ade mbeko emre no so mi ameko afia ba kwa eno edi na obone ne de o mpe no kura ba kusi jenkwa bewu enu asore wo da so mekwa mekra aha o ko unkra misi mekwa mekra mate ye na makai mekwa ankra de se bia boko de Nyankopon adom abusuafo nso ho ye bibia de dem kama kura we ba nso na busua ho ye response so ko mo abasum je na mka se bia ne kura no mbeba but mahu so wono so aba eno nso na ye osmo birthday yes na fa ye ni so because na Yesu asori nti na press yini focus ni nyina wo ho ne sorry ne so enti bibia wu wo osmo abrabom bia no asori ona se na nyame no wadi ni ye pa ana wo de tutusi da bia tutusi nyame no Easter ni ye sheda ni de Easter no Easter ni de depends on year ni de besie ti afi we de nyame no asori woni na asori simple kra ne ma no mbere ye no mo ni nyina asori ni nyina asori eduaba bia ye dua ye bia na ye no fun bia no asori enti emeburu no so mun sori na munya ne hunu na amudie no say na me sori ye de aduma we de the fact that na me be aduma kra no many say 2:30 mitime na adwendwen che asa me da wan hwa na o ye rofo so na say sa 3:30 wo be say wo da kakra o obeko timenti ana o emranche so adwo mani wo krom o afia South wadi wani boys na adwo mani kasa ya je ya ni wo krom ne ja se de bia na mu yi hye nkofo no wa mo me be kan seminar ya boys ne na o ye je kasa o boys ya je ya ni pa kanasa kan ye nkoye ni pa ye be srom debi udi di kan kade afia ma anyi mani se me force function mo se ma je mani ana ma anyi mani o ko ye aja akura me bom pempe adwuma yin se de meti mfa me se adwuma na wa nkoye adwuma oba bia nyame asore nura ya onda so twantro bi twantro me si adwuma be pempe adwuma yin o so bom pempe na nante mia na we ne me ko so kro na abagina ha baba bekim ebi na make se fia fere shisha nom na dos de o si shisha adi o sua tra we dey know di o nti me no kwesi even before na obeka na ya de wo me say let me say about so yensusu nyan nkura no yensusu nyan wo mu o say kwesi problem na say obia ye busy obia ase ye obia person make obia person na busua di ye like ode ne ma abusua ni gina ba bia wo obo say oh me so mabobra nti na ma ye focus na afri nkura no e de ye ja wo mama nannies ene granny num ni ade nti me ye hwe nti ye de so te say ma sori a me be no as mabo but I think say enye late mom ye hwe nkura no mom ye monitor wo mo ye ne nkura ne nkasa kwasi nkura no so ese no mo kasa o anode me mo bia nkosua obia o nkosua obi nkokopi obi wrongly hwe be bia wo free kwasi minim sa no aye de nkura tie sisu no ba wan feri ade nsura de o 17 18 17 18 17 ayi dome ho market no railway ni so last time bi me ba na me hwe akra we yi obenya be 14 15 no na me hwe na me say he no ne be me bi gina ha this time of ni age na me kire say bambo bi ni ho we obeyi su ni free na che say me yam sheme ya na me yam sheme o te ma na nyam nwa se sa story we e da ha nom se 500,000 Ghanaians e de ba ni su no
500 we ebi ade ya report like ebi a omo hospital na de on enkohweye na nim say fia say last year na UNICEF a year report say 72% of Ghana mabunu empe condom use. Oh na no po de 70 kura or ya che me o ma to be 95 because as some obeka say o say 72%. Udi tofia uni ne hono onu nyinsen ne wo suro nti se nyinsen ama bibia you okay hey but we say and we no me photo kwasi e ya so mo pe me sure pa sa me so do sa me stage no e say ya ka kra wonti asa o pese wo explore o pese o ye youthful zebra yeah ewo ho sabre na ahode no awo ho na betimi aye no pese o de ye obi na that wonya bia ka kire nkwada bi no ube weja but unim that because enema sesa enema sesa ma uyam so na nyame ane hu ya na enwanwa so obi a wonim no from nowhere ye be hia na odo na che ye and ye ne ye kwa odo na che ye first ye hu ye like odo no ba ye na no ye nwehwe the next thing is to have the thing so to say e odo nti mesro mo me nyina ye mo ye hu ban mo me anye careful ya ria wodo endemu anyarwa ahodo bi na making edo so ye bi wo ho no ema no kwade ya na ye ho omobo kwasi se ba ye nso aye nhunu ebi wo ho agese mo na mbeka e de bi wo so abo na mo de ma ye yes no better be ka kiro wonka enju oba ye na ho no nye no okofie na wo te ho a wo hu se na yina no keka na na de o mabiem me so na hya me hu mi nhunu ema ne de ye mobo a kire se wo ba hwa na infection kro na didi na akoya wo die mu yes afa ye nyini ya be Mrs. Papa bi a ye nya ye ho ne ye ring ne ye chinchim ye mpen afa wo ba ko 1 year ya abutu 2 years ya abutu ne na bi ote ba bi odwene ne ho wa wo ne maame ama ne maame abewo no ono ne ye kwhye ne bayi ye abre wa bone ko abo kafra guys me slow down akra why me slow down kakra why e wi asene nwane nyaye in slow down kakra ese ba ku bi kura ba eno so ahomachi a na aye no so wo me na de me kopie ho ameme mpese me boss because me hu se nipa no be ye saade no wonim se me se school biem no me ko ye na saade na wo boss no eno na masa akoto enti obo so saa no because seriously me mente ebi mwate enti wo be ye se wo akọ search eno wo ko TikTok na boss adi na ebe ba bebre na wo ni modache enye we you adaje mu ade abeto ho dachi minister papa enye o mummy enye careful enye slow down why na brobo no enko be bia kada frede mama na ji wo mo di mo kan no kra nsem om tom say yes say anya hwe yes mo slow down mo say waboafo ne so hwe wo ba bia mo tena na mo ji mo maboafo ne twam wo ho to kire bu ko nche na kaso ko pere bu e homo a o hwe odi se nyona na no me hia ha na wo yesi de na chese scam de me wo fan ko yewe so this yen ka se manyi wani na me chese but slow down ya na me so wo mo se nim emema suban nzo because emema no ho mo sa wo hu ni se ya no ye ne fe oni oba ware no but woni bi oba wa no oba bie no oba ware no kwa kwotena ka che so onum hihia ompe oba bie no aba man be ware na oni me kwa kwotena bi oni no ko en se oni kwa konum hihia Dabi so oba wa wo pa na ne ma wo ho na ne se ne ma ne benyini yo ba wo na hihia ti o wa no o ma ne yesa just slow down yenya se ye bibia please me ma na nya no no o mo hwe slow down to wa se slow down why kama be fa ma slow down na oba wo num hihia yi be wo akora wo nyi na ye nyame so ntena se kanipa bi se ekura de apanka mansa wo be wo akora be ma akora na bre obeba holy heart obeba ho ahwa heart na ya wie bebre na ye wo ba won kai youthful age no yankofom why eniema hodo bi a wo no mo ye wo no mo nsa gu yefunu mu ama yankofom be fa eniema na wo yefunu mu nya da ne nsa shisha red green blue tese man ya ma broso eno ho na e kire mo saade no tobo school phone kuma kranketoa why won to mo bo kakra nya russian won to mo bo no na me dofo bi ka asem o si be se fia
from there 7 or 8 years I mean who ya said the wotia na atie hey Feba kwa zo nyino la menya akura mu wanyini na waje atumi de magia tu meja ya brele muna na papa bi ya bre ya bre ya dia tu oh my no se kwasi ya nyi tumbe na di enya akura nya me apani ba ko ere ndam every gift ya dia tu ai better bi tu makasa bi ani yes ebe ko ye ni mara nya me adom wanna me se hu 64 me hu age ni ara me se eh na sister dia no ye ya wo look sa no na so ko 25 ni le we nyina ya bawe president mama mo ko pani bi birthday party ese no nya 82 years ai former lawyer bi yeah eh na ono 82 years na 7 birthday asi o let me say 82 years on ediana na em so no we fi di ni akra ono a eh nya ho fe na de o de am ho popular one ba ku Kofi Mr. Kofi Amuabe ya na wasa obesakura ya na mo cheche mo papa bi so emso nam te ko sawo wo gbo we dia so na ya said on fanya gude na na metie the age nam so wow oh no nyame age ni be brew ni me be tia ni sa why tie na won hwe ohu ye ne yesu na ye ma na bia me kunku ene afofie dey beach wo nyina ye ma ba de meka che me kromfo ne se asante empre adebo e leg be so mhwe what you say ye bo nso gu ye na ase anu no enkogije ohu ani mu ko no mu nsan ko to nso mu ma afi bedu kina news ye betie ne se enipa ho aho akọ nso na fa no ompie munye careful ye de nyina tietia wo gina nso na no abo nso gu na ase wo nso no atwa picture ana person obetim de ayi ne de senso gu hu adwaye da wo so ho ye nko na wo kwa yi so awukura ayi e no be na bia enya ne sa ba na de wo de wait me de won sakura na de okotena fom ho na se sa anwa bigum enu nkwa ye healing ayaresa sa ayi we are not wo na no enu na wa wo twiro wudi gu empona no ho nwa ba no twa picture wo ne nkure ani nipa we fantifo de nkranfo adwuma kwaji mfa ma ho why ti adai ani voter ana voter nso omle nim so mu dware ade enya wo de kwaji wo de ba sante ne bono ne what's yeah so mo ne central nyina ana isi so ma bo nkran mu eastern omriva sa obom na asante line so wo de ko try twe betwa ko this obi a wonim dware akofo so ho member obi ankoto pressure me pu kura nim dware ko jijimanim na kware full bucket 34 kura be fa efia patcho yemko time na so na sam no ko wo machi nipa nai wo bonofo sama hodo obi a wo di at least last year don't worry and update me ba na chena wo beti ni nyina we ye day no day ya obi de no ho ye be use as a scapegoat enti ya ye nuaba yes aye donation kama medical equipment nyoma odi akwa akwasi hu no so ni so ka kire say ya na ye ba mo nche na ye besere say ya momu ana obi wo a ono so o sa adoma che de o cha de ba ono anu ntimi emfa nko untime nya wada mo ade ba ye beje ne de akọ di ka ho ni aye ne kama we wabua hospital akade ba akome ni ensa bia na ka hospital no e bi o mo lake no e bi am say ne pa o hwe Confanot teaching hospital e be show video na bra di nyame aye fe Confanot aye fe ya wo ye Ghana ni na so ye bi boa ya o se ye shas ni ye boa ho aba so senti no te wo koso ko bo aba so nyame shamo ya ntimi agiska de sese Confanot say wo de me show video natural aye fe pa pastor ye busu adi oh yes na mo je say o se ne tretre hospital be brain ye wie be kwa ka ayi gamanche ho kolebu okay ye be kolebu nso ye de ahode saa na ye de Confanot no e be ye kolebu so saa amana ye fe me say no de videos no tu a wa wo behu enti yamra nkwanhia esi ye sukuufo yi a wo mo enya nkwanhia enu akwa na meti se mienu firim sukuu ni ba ko no bata me yapa na accident victim support foundation akwa yo madoye ti wo hwe ye news no a e wo mobadmonline.com wa we nso ye de atuda yes re mo ma condom ne nyammo o ma ne nyammo especially se nye nipa ba ko na one ne nam a ye news condom because kwasi afafia kwasi afa adwoa kwasi afa ama are nko na ade kwasi
So all the search them. So on the bema we dey mama bema nyina. No me kire me obu ano nte se dey kire. No bit baby no anko te ase. Okay, nti afia fa kwa me, afia fa kwadwo, afia fa kwasi, afia fa weba 4. O sa fa weba o nyasa na besi akwasi so. Ya dey akwasi bebe. Oh, 4 yi nyina me kono raw go ma anyem. Na raw no a. Minim de okwasi hu, minim de wa afia hu, minim de okwa me hu. Ni akeka bom. Ya anyem ba ya be ya tie gu ye widie mu. Na me penenim. Ebi ni enipa 500,000. HIV. Enye sika. Hey. Emwa no because now aba form. The campaign aba form. Ti aye say ko. E na duro no wo ho nti wonu ma but bo ho ban. Menru hansa. Na first na kaso ko HIV na hu pa. Yes, I o yusu atra wontimi nyusu bi. O yusu afia wontimi. Oh, and no more fe man okra am de. But yenye careful. Yenhwe hu yi. Nti radio for su ye mamu ache. Ye mamu akwa aba ye da mo asepa sa mo so mo fa ye. CEO Ora Alfred Amo and ye better than council e wa ha. Na ye Apostle Dr. Nite Kotego. The birthday. Apostle Nyamishrao. You too. Nyamishrao. Onyo okese. Osumpa osum Ghana no. Obeye kese pa. Nyamenkoso nhyirao. Edi show. The futuo die. Ye tie bi o. Hwe. 540. Baba be show crime. Enipa bo ohia kasa. Yes. Na sesa na brabo. Ye tie bi. Every day Monday to Thursday. Yeah. Nkwansensem 540. Apostle Doctor Nite Kotego ba. Wa be 2 for na na wodant ya kan shansem gu ne so. Happy. Send the moment so wo no number no. Dem boostu ni moran so kama fe. Sika na sasa. Eze yakodi wo kwawu ama. Ehwe esi for na boso me na so na 21. Aka we kura nyame aye na ntama ma. We 30 na 31. 30. 30. I got 9 days to go. Hey, see epu yam di birthday. Ti e be si ama etwam. Wow. Odne me di ago. Odne me ye. Enti ye twasika osika no. Yes. Star 281 hash option 4. Star 281 hash option 4 twa. Where di amanasa wo beje 1000. Second draw 1000. Third draw 1000. 1000 now ko ni because we refi. Ye betu afi so nkra na bie week ye mo bi bie week ye ma church ye bie. Enti ye koto ase. Ye udidi a ye careful je bi to ni nyina. Obrempon papa. Edmond. Obrempon birthday ye ko say. Munya bi. Me dey dey fear amankwa tamaklo. Me ne incoming JP Jordan Bismarck akwasinsi aboaten. Ene ye de bro. Say no no. Ene yiri na me de amount. O top no so nye bad. Medase. Kala no. Fine. Kentista. We show we ya na ultimate ye gentle pa but reflect usuban. Eno dey nye problem. Into oya oya apostle oya JP Jordan Bismarck akwasinsi aboaten. Ora asante da akwa no pe ye chia mu ache. Nyame nhira won so pa ne ade fefa wakoye wo lepostorium ho. Nyame nhira. Weja lepostorium. One masebi kwata aye wono aye wado oye ni cool but me de meka ana ebi mu se bia obi nye hwe obi wo ho a wo mpedede ba kwabna nyame nhira no onye okese de wo hwe ye bia rade ndobo no emfama ye da se ye kwaba agudie mu nsem to so health tips no so wo ye tie na die ne na wo twi mu nyina ye da se